Kyrtong Jong ke NPP na West Shillong Constituency uba Mohendro Rapsang mynta ke sngi kalai tarik rymphang ula thep kyrteng lade khmat returning officer Hadien office Shillong iakhun ya ke election arjar arpulai syaka Meghalaya Legislative Assembly. Hadien balami na kamra thep kyrteng haba kren nongthoh Khubor uba Rapsang ulakam ban Naduh ba job mau don Shuh ka Namsniew hapoh ko constituency bat ula ongru haba day bat kini ke election Emily arhajar arpulai don jing artien AA ban job ya kini ke election. Ayo ban file ke nomination metasngi bat ngaso sarong ruang ni kapor ban yang kum candidate Jong ke NPP for the first time. Contest second election and the third time. First election lost 2018 job, and these two elections ngayale ka Indian National Congress, but this time ngayale ka National Party party dan NPP National People's Party. Namar ba bro si sans nem ngam ju song thai ngadon bo pai ba ngatrai bo pai ba abang ngakla nang way party ru pai ba oklam o dia we don lang hi tinggal su scam bang ke kam mengalale bro san sinem ngasu sarong mengalale ikam ba bat ngasu sarong mengalale fulfill bar khoi ki kam baki dor pat sinong ki ai mengalale ngalalo ngalale pendep 100% ki kam bar ki mat karen pun ba ke bising kentho te kan kono sarkar dan bising kentho ndai tangi kan ni parti kan ni sarkar pa ilam ta wot ya kongres sarkar ba mensuaru ke dan ni kentho kam dai tangani ke sarkar bisa kentho mencuang por kongres ngarang don kongres ngisyak kentho ba suak election ngal sila syak kren ba te hano no sarkar ba rule dang le rule bha le don be kisi kentho ki khmat iba khmat namta constituency ka khmat ban kong sane ba ka program ban kong mga sibu khmat ki kalong mangan continue ya kani ka program jonga kung ban tolong way na smart constituency hapoh ka Shillong hapoh Meghalaya ibarok way kata ngalalong ba kumungitang kren mentaru san kuro tingkat project jong ka Shillong smart city kila sanction na constituency jonga bat ki kam kidang ya menta syai ngasu si ban ong batang hapoh ka artien ngimla ban le sibun nama kala pentut palat ka kubet tang bangi dang ya trei bat ngampep bat ngakular mangan pelong ya ka constituency jonga ka smart constituency di sensitive constituency show menta Khubor mai election nga 2018 arhajar khatra bangam non ka government kalong sensitive ngampat job ngadang le kalong sensitive nding la don government mentang la pai bangan le tu kani election ba Hadien mga job ngami don sijing long sensitive ngaso sarong ku bitu ilong kubi ngaso sarong ba iwan terkai tu ba idon kata kamensiv ba impediang ya kata Hindi men sutu tang way hindi mga ay mga personally mali ay mga hindi member jong ka unit kiliban ay tang ba swa bangin le ban ay kipay ba ya ka ay bangin la ban le ngida launch public ba mentangin launch no ya kanika part of the MLA scheme namenta ban sam dia uni pressure kuka namenta kaway pagaway ka ye ngambun pangale buri ngakamle buri nga openly ngada launch ya kani swa ban sam ngamnong kiwi ki kyrtong iba kentho nga mga sam kat ba yala di pat kisam nari lei ketu long kumi kamdi pakalipan phai tang zonga kalipan phai ru yo kutong persai je ba lenga ngale persa hang besai ndai kumi kyrtong ba persa nga kilile buri bat ka kentho nga banga ai pisu ka